Ćao Nikola, brate, šta radiš? Vidim, našli smo te ovdje jednu spontanoj Blej. Zanima nas koliko košta tvoj outfit. Patike. 390 Koje su ova patike? Moraš da kažeš koje. Oce, patike, cool, čarape. čarape, $5. Ovi shorts gotivni, odakle? Šta je to? Performa. Odakle ovi? Pošto je? Performa. Pošto je? Nije mnogo. $20. Majica? Adidas, na popust. Majica Adidas $10. Dux? $20. I pivo $1. Manje. Mnogo si jadan, sve ukupno. A dobro, patike ti bak. Patike ti vade prosjek. Hvala brate što si učestvovao u emisiji. Bro Fist.